Pozdrav moji laboristi. Pošto sam primijetio da mnogi imaju problem sa grupnim chatom koji je isključivo napravljen kao online kampanja, da ih ometaju notifikacije što poruke koje pišu ljudi na chatu, što ulazi novih ljudi tu grupu. Naravno, mnogi ljudi u tim trenucima ili rade ili zbog neke vremenske razlike spavaju, ali moraju imati internet uključen zbog svojih nekih razloga. Prema tome, odlučio sam da vam objasnim kako isključiti te notifikacije, ali i dalje biti aktivni na chatu. Znači, mnogi ljudi možda i već pomišljaju na to, ja ću izaći iz grupe jer me ometa u poslu ili ometa u spavanju, ali onda izlaskom iz grupe, iz chata, mi njih moramo vraćati nazad. Da ne bi gubili ljude, a oni dalje bili aktivni, ja ću vam objasniti jednostavno kako se to može riješiti i svaki put kada imate vremena, sat, dva, možete otvoriti chat i pročitati, vratiti se nazad, pročitati šta su ljudi pisali, šta ima novo i šta se sve dešava. Znači, idemo iz početka. Idete na ikonu chat gdje će se pojaviti kao nova poruka. Meni nije notifikacija odsvirala zato što sam isključio ton, to jest zvučnik. Trenutno sad je neko nešto napisao ili je ušao novi član u grupu. Otvorite chat i kliknite na ime grupe. Otvori vam se ovaj prozor gdje kliknete Mute Conversation ili u prevodu nije mi razgovor. Jednostavno kliknete na to i na ovom prozoru sebi odredite koliko da bude isključeno. Recimo na 24 sata. Sljedeći dan u isto doba vama će se automatski upaliti ta notifikacija, ali u međuvremenu vi dalje možete gledati i otvarati chat. Znači kliknite ovo mute i sad vam se pokazala ovdje zvono gdje je prekriženo. Znači vama više neće svirati telefon za svaku sitnicu. Ali čim imate vremena, sat, dva vremena, odmah odete na chat, uključite taj chat i idete nazad da vidite šta se dešava, šta je ko objavio i tako dalje i tako dalje. Eto, ostanite aktivni u chatu i nadam se da sam vam pomogao. Pozdrav!